Makaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasla ada nakitak a shoulder bag mo, Manang Irene. Adamot ipag, apay aya. Mabalin mabulod day jay, Manang. Ah? Di ka madanagan, alwadak makikday. Ada nga minti atin darak a birthday, kat awan ti bag nga aramatek. Shoulder bag ti kayat ko tapno maibagay iti bestida nga isuot ko. Aya? Ay, sige. Sumrag ka atag, pili ka. Ada ti dua a shoulder bag ko. Anya ako lay ti kayat mo, aya. Tanang isitlatan, Manang. Sige. Isublim tumot la adagos, wan. Regalo ngamin ni Manong mo day ta kanyak, edi saan kami pa'y nagkalaysa. Kaya't naasawan day ta, kaya't napatigunay kanyak day ta abag. Wun, di ka kadi madanagan. Isublik to, ay nawaw. Agrubwata ko, Nanang. Agsapan ton nga agawidak. Maturog ak iti balay ti gayem ko. Narigat nga mintilugan dito'y lugar tayo no kasta arabiin. Aguray ka man, Gemma. Apay ka di, Nanang. Ti shoulder bag mo ni ipag mo nga rin day ta. Ay nawaw, kaisumo nga min, Nanang. Nagpakada ka kaday ka ni ipag mo. Wun, Nanang. Pudno ka di ti ibagbagam. Ni Nanang mo't. Uray damagan nyo ni Manang Irene Nagpakadaakan kuanaan niya. Pinagpili nakpay nga ron. Sigurado lang. Tano sa anak nga agbidawt. Dayta, jay bag nga inregalo ni Manong mo ken kuana. Amo mo siguro, ti kunada a sentimental palyaw. Ay nawaw, di kay madanagan ta isublik tumalaang, Nanang. Pudno ka di timbaga ni Gemma kanyak, ay rin anak ko. Anya timbaga na, Nanang? Nakitak nga main nga inusar na ti shoulder bag mo. Nagpakada ka di mo laingkin ka. Ay, Nanang, nagpakada mo't piman. Ay, okay nga raw. Kung laki din no basta inala na lang iti silidyaw. Sa bali nga mindaya a babae ka inumamingsan. Awan pagdanagan nyo, ta nagpakada mo't kanyak, Nanang. Siyak pa ya mismo atin ang yawat ken ko, ana. Okay nga raw. Namigat ka kadain. San pa'y nga rod, Nanang? Agtugaw ka nga rodain. Tagidan ta mamigat. Manang Irene. Apay ka di. Ada tinakita a high heels mo idi napalabas ngal daw, Manang. Apay di high heels ko. Mabalin a mabulod day jay, Manang. Ada nga minti concert nga atin darak, kat napagsasaritaan mi nga agagayam, a high heels ti isuot may. Agpulod manan, kat di na pa'y insubli ti shoulder bag ko, binulod na. Do alawasan nga usaran na di jay abag. Manang, napauli magkamot. Ay ko anya high heels, ti dakdakamatam ading ko. Tay nga'y color brown, Manang. Dayjay ka di? Buludak pa'y laang mon. Di ka madanagan, tay sublik tumo laang kang ka. Saan kumatkit di atagi kwaan? Ay ka alwadam nga rod ading ko. Saan ko pa'y ngamin nga inus-usar dayjay high heels ko kay? Nakasagana ka din ba kay? Agrubot ako man. Mga pila man ang tagpa-check up. Ay, oo na kay. Nakasagana akon. Ay nawaw. Apa ano tatibag mo? Ayan nga tinregalo kabagkan ka. Binulod ni ading mo. Anya?
Agraman nga ruti brown a high heels a ginatang taidi, binulod na mutlaeng. Ne, apay nga, ngayon pabulod mo. Kaano pa ya binulod na? Jay bag, idi pa'y napalabas a bulan. Tay high heels, dua alawas samutin. Apay ajak makitkita nga usaran na. Kaano inaldaw nga usaran na ti bagla kay? No di mo lang makitkita masaapa ka mo tarumrumwar. Inton kwan, malumton ti panagawid mo. Sa apay awan ni Gemma dita silid na. Tadamanan na panan na. Ay, anusak pa'y laang daytoy abagla kay. Kasaritam tumot laang ni ading mo inton malam. Mapainak ngamin amang damag ken kwa na no kwa. No, kaano nga isubli na dagi jay. Amangan ko nak no guraan nak to. Gemma! Nakalukat tiri daw, Manong. Iduron mo laang. Apay ka, day. Ala kung ti shoulder bag kan high heels a binulod mo kan manang mo. Ah? Ay, isuday ta adda iti karton, Manong. Na, apay nga ya, kastoy mo tan titsura na. Anyat kayat mo asawan, Manong. Isuday ta ti gamit ni Manang abinulod ko. Kasladaan mo tan ti shoulder bag. Ti high heels kataptapok kan adda pa yan gasgas na. Saan pa'y ngamin analabaan dagita, Manong? Ay nawaw, awan mo ti kunam nga ilabam tapno presentable nga isublim kan manang mo. Duwala ang ti shoulder bag na, kat dahito ti paborito na. Ilabanan ton, Manong. Kas makita mo't, busy ak. Allah, naperdi mo't gaya man daytoy a shoulder bag ko na kay. Kasladaan nga rudan. Na, kita ang pa'y ti sipor na oh. Ay nawaw, apay nga ya kasta. Uy nga rod, sapay paboritok mo't daytoy a shoulder bag. Diyak nadlaw day ta itay ah. To'y high heels ko. Ala, nagasgasan mo ton. Diyak pa'y nausar daytoy a high heels ko lakay. Mabit man lang, takasaritak ni Gemma. Ko lakay, saanan. Bayamon, amangan no day tantupay kit di tidiyo pag kinaawatan ngagkapsat. Bayam, tay pariper kuntula ang ti zipper na. Madiktikan pa'y ti apa lakay. No kasta nga ron, di mo pabuludan ti kabsat ko tapno agnakam. Ang mga ninton madamdama kat iso ti mang perdi iti amin na gamit mo, bakit? Na, anya ti raramidom dito'y silid kaw, Jema, anak kaw. Akit-kitak iti bestida yung nanang. Ay nawaw, an-anwam ti bestida Pang beach ko kuma. Anyat ko nam, agbits kayo manain. Wo nanang. Ngamnay, awan mo ti makitak a bestida yung apang beach. Puro pang bakit mo ti bestida iti kabinet yung. Anya pang bakit mo asasawom dita? Kasano mo ngamin nanang, puro old-fashioned mo ti bestida yung. Saan amabalin apang rampa iti beach? Nuan niya ti adda kaiso ti man anusan kasjay. Ay nawaw, saan amabalin ananang? Agbuludak laangan kan ipag-ayren. Sigurado nga ada ti beach dress na amabalin apang rampa. Anya ti gagaram, Gemma? Pabuludan nakman iti beach dress mo manang. Ha? Nakita nga ada ti beach dress iti kabinet mo kal. Ay, kwa, pasensya kan ang, saan kun nga ipabulod da jay kan ka? Ay nawaw, apay ngay? Amangan ko nak no maperdi laeng. Unay kan manang, nakaimimot ka mo? Kitaem jay high heels a binulod mo. Adumot ng tigasgas na. Taybag nga inregalo ni manong mo kanyak. Naperdi ti zipper na. Al-alwadak dagiti gamit ko ading ko. Tadyak kayat nga adda maperdi. Ay nawaw, para beach dress laang iimot mo pay? Kukwam laang ta beach dress mo, dita ka man laangan imot. Ay nawaw! Inayadong mamut apan nagnam si Kajima. Marurudak launay iti day tatao nanang. Na, asinaw? Day tang ayrin di nakit din kayat apabuludan, nakaimimot mo't. Amok kwarta mo laang ni manong tiinggatang na kadagita agamit na.
Una, tadamag ka, pinirdim, dagiti binulod mo kan kwada, iday. Asino mat tinakadamagan nyo, nanang? Ni manong mawari kay tinang ibaga kanya. Nagululi mo kaklaang. Tano ka sarita ka amaw, nga agungot kantaw. Sigurado asinubraan daman ti istoryada kada kayo. Amok kayat dakla ang apadaksan day tang Irene. No apay payla ang ngamin a pinagnaadyo dito'y balay. Mabalin ka day akasarita ka, Irene. Saan ka di abisay? Saan mo't kit dinanang? Apay ka di? Sigurado pinagsasawan na ka ni Gemma itay di mo inted ti bulbuludin na. Wen nga rod nanang. Nasakit tinakam na, di saan ko nga inpabulod ti bistidak ken kwa na. Ay, pasensya ka ni di ipagmaw. Siya ka ti dumaw daw at iti dispensar. Awan ti basol yun nanang. No adaman ti rumbeng adumawat iti pamakawan, ay ni ipag Gemma Saan kat ada kayo nanang? Agtugaw kayo pa'y tatang. Hindi yung mutimbagbaga nga, agbisita kayo gayam. Imayak ta, kaya't ka kumusta ay? Kumusta mo't ti kasasaad mo dito balay ti katugangam? Ay, kotang, nasaya at latamat. Le, kasla saan ka sigurado? Itatang met. Nasaya atak ditoy. Ngamin nasingput unay ti katugangak. Ti ipag mo nga'y. Ni Gemma ka di, tatang? Nasaya at kami mutlat ta. Nasaya at mo't nga raw no kasta. Ay, ada ka mo gayam, abalayan waway. Ay, ewan na balayan. Imayak lang ta, bumisita ak mamay. Ay, ayaw na. Mayat day ta, balayan. Tapno makapag-exercise ka mo, iti bagbagay. Ay, pagkapim ni tatang mau, ay rin na nakaw. Dapat mo nababati cake, ijeref. Irwar mau, tapno maramanan naman. Arak ti kahit ko balayan. Ay, let's do it! Balayan, kanya kay. Nang, rumuarak pa'y man. Sa rinaw ti papanam. Inakman sa rungkaran ni tatang ko. Imay mo dito, hindi na palabas ngal daw. Wan, nabitinak mo't nga min nanang. Kurang ti oras mi naging inistorya. Ay, sabagay Ang dardaras mo nga may nga gaway. Maya nga agpaisaw no mapan mo bisitaid. Ay, mga lakay ti prutas. Tapno dati isang sangpo mo ijay. Saan nanang? Ay, saan? Mga lakaki di. Uwan no saan? Agtugaw ka pa. Taurayom ti isupot ka. Wait. Ado mo ti prutas nagatang dita. Saan tayo mula nga kabailan nga ibusan? Dito, di bistida akayat ko abuludan. Naimbaglaangan ta saan nga inkandado day nga ayarin ti kwarto dakin ni Manong. Ay nawaw, kuna lagi dahil no si Mang Pulgan ni Manang mo ngay right. Sika magayam ti ada dito silida ka Manong mau. Adala ang ti inalak nanang. Na, may sobrang data bestida. Buludak nga rod nanang ay nawaw. Apay, nagpakada ka kaday, ha? No agpakadaak, di damot la ipabulod. Wala, tadi mo amaw nga alwadan dagiti gamit na abulbuludam, Jima. Isublik tumat la adagos nanang. Danag yun aya. Ay. Di ka man nagararamit, sika, Jima. Isublim data bestida kunak maday. Ay saan mabalin ananang? Di nakmalapdan iti kayat ko. Di ka kayon. Irikap yun taon tiri daw ti silid Tang, prutas para kada kayo. Ay, nawaw. Ay, agyaman ako na, ay rin na nakaw. Nakaumay kamay. Kaya't ko laang ti makiin nistorya amot kada kayo.
Diyak kami na ibaga amin na kaya't kung ibaga kada kayo, idi may kayo, ijay balay da katugangak. Ha? Anyat kaya't maasaway na nakaw? Ay, kinapudno na, nasaya at ti katugangak kanyak tang. Ti ipagkulaang ti saan. Saan kami ngamin nga agkinaawatan iti ipag ko? Anyat ti makagapaw? Managbulod tumot day nga ipag ko. Ngam di namot ammo nga alwadan. Idi saan ko a pinabuludan, nasakit tinakam na kanyak tang. Aging kaita, saan kami pa'y nga okay? Ay, di mo stressan ti bagay manakaw. Saan mo't ngamin na mabali na buludan na amin na gamit mo? Dumteng tulat ta ti aldaw. Makaamiris daw ti ipag mo. Anyat sapsapulang bakit? Diyak mo tun makita tay beach dress ko amaysa dito'y lakay. Ay nawaw. Kaya't masawan, mapukpukaw ti may sa abistida. Kastang harud lakay. Rimwarak ngamin itay. Saan ko nga inkandado ti silidta? Ang mga mat no simrek da di adyema dito silidta kat innala na. Diyak amo alakay. Hintun sumaruno, ikandadom ti silidta bakit tapno sana kumpormi ti sumsumrek. Salud-sudat tuman kaninanang. Sigurado nga addaam muna da jay. Ay, uwan man lakay. Nanang, nakita yung kadino asino ti simrek iti silid mi nga agasawa? Ha? Ay, kwa. Ricky, anak ka. Mapukpukaw nga min ti may sa beach dress ti manugang yung. Ni Jema, tinangala, anak ka. Ha? Nakita ka mismo, ti panangala na. Kunak tumay. Nakmanamaw iti dayjaya kapsat maw. Talaga na irwam nga bulbulod. Agsagana day dyan ito nagawin. Talaga pagsasawak. Wine, tapno agnakam di kapsat maw. Sana may parbang ti kasjay nga raramidon na. Asino tinang ibagakin ka nga alam ti bestida ni manang mo, ha, Gemma? Binulod ko laang matmanong. Ay nawaw, saan na akayat ngay pabulod day jay? Apay kay nalampay lang. Isublik mo't laang. Urayan niyo ta ilabak pa nga umuna. Bastos kalaunay mo. Bastos, kasano ko ma? Una, ta basta sumsumrek kalaptan iti silid mi. Agal-ala kalaptan iti gamit ni manang mo ijay. Imot-mot nga min ta asawam. Di na amo ti agpabulod. Una, ta di mo amo nga alwadan na iti bulbulodam. Nalipatam ka din ti high heels kan shoulder bag ni manang mo, abinulod mo? Amin na bulbulodam kat maperde. Sino mo ti mayat nga agpabulod, lukas talang ti agbulbulod. Isublikon ti bestida manang Irene. Amang ano, adamot yung dadaul na. Awan pulos, tainan nadak ti binulod ko. Ading ko, kasta kumaakanayon no adda ti buludem. Alwadam, ken isublim adagos. Wen manang, pasensya kan ano, basta nangala aklatan iti kabinet yu. Ay, day tapay ti may sa adyak kayat. Kamalik day jay manang. Sorry di ka agdanag, tasaanan ama ulit manang. Alala, siguradum laeng, ta sa anak mo't nga imot. Agpabulod akmet, no amok asaan nga abusado ti agbulbulod. Saan kumot nga ipabayad dagiti pinirdim, adim ko. Nga, maagbalin ko mga adal day taken ka, No adda binulod mo, alwadam. Ken isublim adagos, tapno maliklikan ati riri. Wen manang, promise, saan kon nga ulitan tikas iti naramid ko. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbulod, ngam di mo kumamat kanayunan. Kang runaan iti amin, no adda binulod mo, annadam. Iti kasta kat presentablen tumatlaang nga isublim. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.